खुरमजरी ISTV की पाव यंगबी पुनमपु तराबना उक्सरी अहानबदा मरुब पावसिंग बॉक्सर डिंकू ना सानरोय नुपी अमा फुकिबगी मातांगदा वार्डना यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दा वाकत कदौरी अमदी मणिपुर रोड एक्सीडेंट दा मिसी बिना थोलेबसी लंबी फतबा अमदी गाड़ी फतबदगी मरालने हाइना रिपोर्ट तौरी पावसिंग छादोंना पिजरी इंटरनेशनल बॉक्सर अमा ओइबत नतना अर्जुना अवार्ड अमसुंग पद्मश्री अवार्ड फंखरबा nganगोम दिंकुना सचिबा तांग तरागो हमदोइदा साइगे वॉलीबॉल ग्राउंड दा वेट लिफ्टिंग की सानरोय अहुम फुबदा अरंबला कोबी मोरे वार्ड नंबर 6 दगी सानरोय अमथिन सोपदगी सिजा हॉस्पिटल लाइक नरिबा असिगी मातांगदा तोंगान तोंगान मलुप अमदी लनाय मियोय क्याना पेंदबा फोंदोनरली हिरमसिगी मातांगदा वुमेन एक्शन फॉर डेवलपमेंट वार्डना यूनियन होम मिनिस्टर दा वाकलगनी हाइना ISTV न्यूज का उनबा अमदा फोंदोरकली वार्ड के सेक्रेटरी सविता नमखाताना फोंदोरकपदा हिरमसिगी मातांगदा मणिपुर का गवर्नर अमदी चीफ मिनिस्टर दसु खंगनदुना बॉक्सिंग की कोर्स ओयहंदना दाबी तौरगनी हाइरी महाकना मखाताना फोंदोरकपदा महाकुममियोय अमना मखाताना कोर्स ओदना अदुमक लैबा तारबदी सानबगी पावर हाउस ने हाइरिबा मणिपुर असी सानबगी लमदा नोमनोमगी सिथरकनी मरालगी मटुंग इना अचौपिसक नाइदना चपचावा दंदी पिगदबनी हाइना दाबी तौखी अदु याम शॉकिंग ओय अदु मसी कोई तुमि लेबम थोकते खनबदेगी अखोइना सुम कोदेसु सजेस्ट तोय को वुमेन कमीशन कैक्रा मैम जे लोइन थाजलो दुगा कोई साइटेगी सु स्टेट वुमेन कमीशन देन पुलिस कैक्रा से कोई मकोई गी थबक कमाइन जंगजलेगे से कोई थिगत कनी अदुगा प्लस मपान गी कनो बॉडी सिंग हाइ तारे को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अदुगा नेशनल वुमेन कमीशन सिंग ममरी लेनबा मफम सिंग सिदसु थानी अदुगा कोई कैगुम थबक सि पुलिस ना मागी इन टाइम को अखोई गी जा से थागनबा नटगा हजी दे इन्वेस्टिगेशन तौरे को मोय स्टेटमेंट लौरे हना हाय अदु फजना यामना स्पीडी ओइना चटलिब्रा चटतब्रा हायबसी येंगा दुइ मतुंगिना कोइना अखोई दुम पुलिस सपोर्ट तौगनी कइनोदा अंटिल एंड अनलेस दिंकु ओइगेरा प्राइम मिनिस्टर ओइगेरा होम मिनिस्टर ओइगेरा नुपीम दे तो ओटबा अदु तमथिन नुपीम जामना मा समाले मानवद थिंदतनगा दो पोटो अंगांग जादु मान तोय मदु लाइबक थीमने दु मासे दंदी फंगनबो होनबदा कोइ दुम सब चाना कोई एक्शन लौखकनी साई अमदी साक कुमलंपा की सेंटर इंचार्ज ओरिबा इबो मसाना फोंगरकपदा थोकिबा थौदोक अदु लाइबक थिबनी असुम अरन खंगदोनबा डिपार्टमेंट की माइकैदिगी थिगतपा हौरे मसिगी मातांगदा दिंकुदा एक्सप्लेनेशन कॉल तौखरे मना लायरमलबदी आइनगी मतुंग इना फंगम थोकपा अदुमक फंगबा ताबनी हाइखी अंगांसिंगदगी रिपोर्ट सिलोर मतुंगदा वार्डन सिंगदगी रिपोर्ट लोर मतुंगदा कोइना मसि तांग 13 रिसेसदा इना मंगोंदा ऑर्डर मी सुतवी एक्सप्लेनेशन कॉल है बता रहा अदना मासी निमित तरीक निकी मनुंग द पीके दबने दुब ऐना मासी इमरजेंसी ओए बनिना अर्जेंट कनु ओए बनिना ऐना मासी ओनली 2 days के मनुंग द मा पीके दबने ngasi जी पीके दबने मा अदुगी लेटर निस्तलेरिस मरमदी एखोइगी वाखल दति जिक माना मागी रिप्लाई सि पिरक तरगसु मानब छात्र अमद छात्री अमद तौरिबा बीएफसी तसेंगनम खरे हेंजेले अदुना पनिशमेंट सुजिरे नुकी पीने हबसेगी थाजब तबनीना मागी मनाव ने पा अम्मा लेतबदी सोरा सिंगरांग थोकनी मांग असि सिमाय फंक्शन म तोरगा हेंग लाकनी अदुगी मतुंग दे कोई डायरेक्टर दे पुखल मतुंग दा मतिक साबसे राखसोदन मा फंगने दिंकुन सानरुई सिंगदा सतकी बलिबा मचा तादबा थोंग अदुना दिंकुगी मफम द मियामना लेरंबा इकाई खुमनबा अदु मांगले हाइना अकोमलुप कंगलेपांग थादोरक पचेरोल अमना खंगलकले महाना सतकी बलिसत अदु लेबाकना सखंगनरबा सानरुई अमना चटकदबलिसत नटी हाइरी अमुबा आइनगी मरुमदा लानमिना मियाम चथबा मियोमिनai अमदी नुपी अंगांगी इकाई खुमनदबा थोंगसिंग अदुगा सब मानै नुमित मंगानीगी मनुंगदा महांगा सोनकिबा सानरोय नुपी मसा अहुम अमदी मियामदा लाले हाइजगदबनी अमदी असोकपसिंग अदुसु महांग लायंगदबनी हाइना अकोमलुप कंगलेपांगा दाबी तौरी मणिपुर रोड एक्सीडेंट दा मिसी मिना थोलिबसी ड्राइवर सिंगी असोइबा नटे लंबी यादव अमदी गाड़ी फत्तबगी मरालनी हाइना भारत सरकार के सर्वे रिपोर्ट यावरी हिरमसिदा रिपोर्ट अमा मणिपुर रोड एक्सीडेंट थोपदा मिसिमिना क्या ततना यावरी भारत सरकार की मीडिया रिपोर्ट मतुंगिना मणिपुर रोड एक्सीडेंट मरम ओइदुना थामदा चांगचत मी 15 सिरी अदुगा मियोय चनी सुबना निपाना असोकपन नंगली रिपोर्ट असि मतुंगिना मिसिमिना थोकलिबसी ड्राइवर सिंगी असोइबना ते हाइबा चपचाबा रिपोर्ट लेरी हाइना मणिपुर यूनिवर्सिटी की डॉक्टर चिंगलेन मैसनामना ISTV न्यूज द फोंदोरके ड्राइवर ना सोइबेदगी कोगी सीबा अदगी सोपा अदगी एक्सीडेंट थोपसी मयामनदी यामसी अचोबो इशू ने खनबा अदो भारत सरकार की रिपोर्ट की मतुंगनदी 2012 की रिपोर्ट की मतुंगनदी मणिपुर द मसी नील द लेब ड्राइवर न सोइबेदगी
Manipur ki maru ba thopa ki maru ba maram khar ki manung stai da ko ki lambi phataba ade gari phataba si asowa du moy aduna bharat ki wena di dia pamugi wena ade atai atopa state sing da su driver na marum oidana koi madu yuar ga thoba ade ki driver ki soiba magi driver ki fault hai tare masina marum oidana misi mina de accident hengat pa sopa pan me hengat pa masi theme adu Manipur gi di si ju amna angak pa mani madu di Manipur gi di masi nil da layo masi mapung fan gi hairabadi Bharat Sarkar gi guideline matungina state singda road safety council amadi district level road safety committee semba mathoktari Dr. Chingnen mesnamna makatar duna council amadi committee asi Manipur da semba galonena driving training institute masing yamna thambatangai fade safety gi ko gi program si mai pangna pangthokna bo hona pa matam da aina khanjab da ko gi ministry na su yamna toina ko gi hairaba reminder hanjan hanjan thadana leiraba ko gi state ki road safety council aduga district level dana ko gi district ki sigi committee semna na ba haibasi yamna reminder thadana yam toina haireba adu masi semaningi adigi amana Manipur da gari masing sa masi lakh aniga lising kungi mathakta leiri ha do ai helmga do budi mali hanagi figure yengadi masi so ana hari ba sugyam gari le ba Manipur state da kogi road safety gi sigi palon se dum pangthoi ma state da kogi Manipur da sarkar na sakhang ba driving school kaya leibe ge habisi siju wang ma dum moiba ana sigi road safety gi palan ga thoram chiga mari le na ina thamjaningi si kogi ministry na su haiba madudi road safety council state level da semba adu district ki thaktana district ki road safety committee semba do loina na koi driving school sakana sakang ba driving training school masi masi linkhana na ba haiba wa phum je masi koi kumna khanbi ra kanda madu program sigi saru moina masi su ai lautho ane na agi hauzik Manipur da gari gi masing asi lakani lising kun gi matak leiri Tripura da driving training school kunmanga lei Mizoram di Meghalaya da council amadi committee sem kre Manipur da lambi chathok chasin da hena nungaina ba amadi road accident gi chang hantana ba transport department amadi mari lena ba authority na thabak sing asi atub matam da implement tawba darkar leri Manipur niyom sumda ba number 2 gi gari kya su leire masi fajana check tawba mathok tai haina su Dr. Chingle na ISTV news da phongdor kle Manipur da lambi gi accident da hoki ba mangi chahi trang as dei da ko mi lising ohum longi punsi ji mangre ana hoki ba kogi chahi trang hasing manung da siri ba masing si yengadi achouba kogi masing amane ba kogi laitriba so iba parliba the accident masing se ana road safety koi wiksu palan su leptana dum pangthokpa aduga amarom da masigi misi mena the accident gi chang masi ji leptana hengat pasi koi nungai ba pawamanate aduna kogi media gi report matungina handiki 2013 state da Manipur da kogi siriba masing asi road accident ga maile na siriba masing si tha da tranga gu magi chang adik soiba masing sina kogi tha da chamaga nipalum china kogi masi soi haina report si leiri ana sugyam khaba masing kogi siriba soiba adigi masidi aso pan nangi ba mayam se masi yenga di akoina karigumba kogi masai da yamna sarkar gi yamna attentive oiba kogi policy ma hadi political gulgal wena na machi chengan chumina kali ISTV pau gi damak Nabakumar galwena na Naurabem Phillips Imphal Singzamaidagina Kongbo Road Fawagi Lambi Pakthokpagi Patada Singi hearing Ladiba Tangkun Gamathogi Ayupung Taramatoi Taba Matamda Imphal East DC office ta Pangtholagani Hairi Hauzik Paugi Maraktan Atena break ama Laminasi Break matungda taramno oksari makha tarakpa pawda singda dam manakta lambi kakpage thabak toriba miyoi mari sakangdaba singna phajan kiba adu ngasi fawba thadoraktri phakiba singi manungda yauriba malom tulyama awang lekai digi sarangtem ingobu atuba matam thadopiro haina ngasi mahake ponapa malomda wakami pham chathakre ingoge loina bina imung manungi yengbidona atuba matamda mahake mapure bobo thadopiro haiki ngale ga haina lehem bale aduna mana le ngado ai thonga changene ai ngadunga ai bataksa deke aduna ai burebede miskuluna thadokro si ai hainengba Amaromda Pajin Kiba Aduda Yauriba Mohori Oiba Oripo Ningto Kongzom Lekai Digi Ngangom Patelbu Atuba Matama Tekta Kaidana Thadopiro Hainangasi Oripokta Wakami from Chatakre Patelgaloina Bina Hingana Basha Taliba Mio Fajilaga Selge Demand Tobugi Hainabi Thadopio Atuba Matamda Thadopiro Haiki Banana high no si ngang bigi kai gi mangi hagi bagru mari si ye naga si le na thado kilo
Numit humi chathagadaba fish farmer training cum demonstration program among asidagi Imphal East ki Panchayat Bhavan da hokre. District Fishery Officer Imphal East NFDB gi mayak makada pangthokadaba training program haudopugi tharam aduda Fishery gi Director K Sarat Kumar, Additional Director KS Memsa amadi District Fishery Officer DRO Y Ibobina tharam mapu ona sarup yaki. Imphal East ki manungda leba fish farmer kunga mangarom na sarup yaki ba training adugi matangda Fishery gi Additional Director KS Memsa na ngagi potok hena putona ba honabada farmers singna thawai yauna honabiu. Director K Sarat Kumar na Department asina Manipur asi lisingi tayeta ngagi potok mipal tangdana ba ama wenana ba honaragani. Training asida thawai yauna yawbiyo amadi khangana ba honabiyo haina phongdokhi. Huya Lalong Manipur Thangta Cultural Association Iril Bungi Artist Nauksekpam Rakesh Singna Ministries of Culture Government of India New Delhi na scholarship pirakpada association asina nungaiba phongdorakli hauzik pawgimraktana break amaga amuk lominasi amuka nataram na oksari Mark Film Division ki makada Manipuri digital film ahum puthokraba matungda makata na film ahum puthona bagedamak yaifa thawni tharam pangthokrai Gambir Singh Architect Labor Campaign asigi office da pangthopa tharam aduda ex MLA U Devian Amadi Film Academy Manipur ge Ranjit Amadi image ki chief editor Ranjan Su sarup yakhi Naunu puthokada film sing adudi Thangjing Isa Kanjanaba Amadi Amujawni Film sing asida Mahesh Rahul Ratan Lai Toy Tayanjam Mema Artina Amadi Rojitana Singba Yauri Thangjing hariba film asina hana namgani haina director amadi screenplay oriba Danras Khongdram na phongdoroki story namarangtem inau amadi Rajan Laini Thangjing film gi matangda Danras na nungi oibu wafam phongdokhi Gi film ji gi mawaiba kanudi theme di kasulai taba pot kasulai taba Thangjing ngam gi taba kasulai taba waho gi taba mioi singje hana da sunaba yauri ha sida base hoijaba film Loshilakpada moruiba pausing amukana Boxer Dinkuna Sanroi Nupi Masa Ama Phukibagi Matangda Wadna Union Sports Ministry da wakat kadori Amadi Manipurda road accident da misimina tholibasi lambi phataba amadi gari phatabagi maralni haina report tawri Haziko nadi ISTV ki pau miyang tabiyo punamapu amukahana khurumjari